Aner malaken yam we kaya and wala changa jandang ro de rodian kapai wero ron kindang ro jandang ro de ban roch katin kona lat karodian jo ban linga bala mandana tuog dora shalke Unity State ban right kemin tuog Unity State ban kluwe kalere kokin Unity State Governor ala bodyguard nike kineden kontin la jikware Unity State Governor Justice Rick Biamtop kari poda shalat karadio tamazuch jojo gwano she journalist che jaka yan ke je bodyguard ka ganga tin content ganga che bari poda ban jelingo gwa ngumi jak wude me ko barami mo miral ran leri beje yen ke je ban jelinkel gwaze me one din kona la jikwar Unity State la bodyguard ka chikan journalist milet ka radio kuma menchal radio shal ke 99.0 FM e dung government e radio government ka media official kaka che jojo gwanu lokano de na de ka right la freedom of expression no longer under right there mandana gore men dongo under jalar wachi kana to kom lokana wudi shal ke taker kon jen rami momi amilet karadio beture be nyoye kel ko biate kanga bina familiar kaja ko de yan mandan lero gwadi na ngachino lero di bukon mandanan chalat gwazan ban jelin kala gwa ko bukon te ngajeno ngu radio presenter ngu mi yan kaja jen guda mana garnen jena mo gwazan jaram dana cha yen okay jen cha yen chal shode tanker coach kon tanker kon termijan shode tanker kwan jena reporter milet ke bintiu radio jalet ke rundang baro ke radio station ke jen bintiu jalet ke bintiu ke rundang baro la journalist re rak en winimi wajen yen ke bintiu town ke Friday chaje detain maja kwa nyalir Jen Secretary General ka Union of Journalists ka sa Sudan she confirm no sha wude me charge yen gan warna men mishal ke journalist coin wango de shumana ta take detention ka jodana chalat charge yen chalat radio tamazu cha ga yore ka ko kwi garame mi cha yen na do yan ke jagwa chala no ba journalist ba je yana wa unacceptable wa che chuang na me wa unconstitutional ki michitere ngone unlawful michitere ngone anu de journalist de jayen chima jake jomo che jala ramda la secretary general ka Union of Journalists rewi ke South Sudan chikanan aten wonene kon jen charge detain ke charge yen governor bodyguard jen tele warrant ke warga michagor mde kula kama ke michanu na police ko ente warga la required by law ano mi dong chi kwet ke chi lat jor ke te mi chilat ke jadan bagor no jen baji gar warga baji chol then bi question to bi kawe loch instead dong de kana mode kana lat wa chicken we cha journalist kon cha jo pick up ka you center ka bintu and Guadamo what you state coordination office you can coordinate you can large union no take around chayen Unity State Information Minister Nyake Array confirmed
jen pa lu jok juba ka jen Friday amo jene be clarification merong ba jo gorka governor Riek Biemtop ko do bran yan ka journalist ka ja jene cha chop kut jo kuta kwar ni governor Chikarwach governor jene kujeja. He was not aware about the incident involving his bodyguard and the journalist. Inya Kenya cha jalat. Jene kuja mandana le road so jene kuja no take journalism shayan. So kukala ak kwinga. Ngam joke no yene wi ayana journalism kuken ran yen kamogorike. Dere gujidi eno dong bran be ngot be ka ya kana cause ne ngwana kana lara no chankan kwar lara de yene gujidi yen lat kwade yene lat la she kwara shol get dead to work. So kayo bu kwar brodo bar no tele mishalat kan ka jok ko shi governor Justice Riek Biemtop ko chala do jane kujeja jane be journalist mo be jer luñ jen jodan chalat wa kan bi ke committee bi kan ka kwante ba re ko ba jo investigate do bran ito ko je by investigate much a lot and then pick up in the solution ko charandi yen loro bang chicken e kon take bentiu chicken la dira dio tamazuch ano kon chaje di 10 ko she governor Riek Biemtop chaje criticize ke chaje la jor chagwarka his personal Facebook page ano chala no shi governor Riek Biemtop cha fail ko be duo be jalat okay che la duo be danen labintu town take a road duo a moment we you to state oil field when we take a liet je garme chala no shi governor she fail ko dong be duo be jalat so again duo be danen bi kon again wo shi she would me cha gor then she governor Riek Biemtop chala no changnaman chi garame chaje yena body gane ka jene is not aware of it but chala de joje no jen o chi garame cha gor ke message mi chit ke no ko anyok ba chi state information minister chi kana denied and claim more and go queen ne no chi garame chaje yen akana bikan o examine ke bikan go jam do dan de garam de yen ka ja min wona jeno chanche kwarche te ka dunda mi jek mi chalat like chebe goro ba jugo no na mi jek so how come jin you are leading people you are not leading animals so am I don't know they you question they you know why you can simply answer a question and activists key journalists or ba something ba point out ke your leadership me mo me jia ke mo dong mi cha gu jeno chego especially me dong take a drop meant and men me the road they lat ke jam ke be fail and you cannot recognize that ngoda bo there you the no chi jin kwar mo so and we begin a good leader you start listening ka criticism notin kona kam ga jike polondan pol ga lam no jemana ne no ngumi cha gor ke kwid mi cha je kwet no kan duop kan ya lat na mo chi kwet nyota ni ji otega mi gam kan lalat so data address ni jeno mandanen cha duop cha lat ke je ko chi de lat ke tet ko bi lat no telioni but in unity take oil take a lead so ko take a percentage mi je ka ngum ka cha lat ke je kan li drana quality pin we uni la na ti bo ko nen charo de je yar ka jan gwadan ti lieteten she chong boy right she chong she study information min se kala ro kan re ko mo kan releka ba uda me ba goro ba je luñ wa yen yan ke kon wabi ka korke me cha Michael Christopher jen editor in chief of the Arabic language Al Watan newspaper jaji detained by security force ke juba ke chanya ndang ro bakal ka pai welkel ko te karing muchalat and the South Sudanese law
Wara micha yen micha detain ba jinong ka court within 24 hours of your arrest. Micha yen 24 hours bi ga appear ka court bi jen. So ba me la der ba nga jino mtede. Ngai kono no journalist ngware wike Sudan chan ke je long. And this guy is one of them. Micha changa je ka kwari into state eko cha gor no yung mekan bintu road ma weke yunte oil field on kana jalada ko duob jega na mo chi medong de randere ga ka je chi attack na mo nyot ni jo jente mi che fail mekan field so na me mi chora lat no bana pin freedom of expression ki press freedom no ba je pin nyot je no there's something missing leadership ni nan corner right kana. So na me der we kaya gadana me chaje yen ka ja lwa yena ko jenne she la do ngum kwan do be we ka bintiu ke university ngum kala done ban nyoje ka lero den.